Ahee, nomamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha ndzi kha ni vutisa ku beni Mayengani Producer loko nga hlavu the gold ku humelela yini hi yena kahle kahle. Of course hi ta hi kha hi n'wi linka na Jeepy Khatapila Man of War. Yeah, so previously mi nga ma tsundzuka ni fike ni endla a video lo ni tlhela ni fike ni kombisa no Jeepy Khatapila ni fika kombisa ku a ri karhi a tirha na Sikiza on the beat as you can see. Yaleyo nga screenshot leti ni nga ti endla kwalaho. So after that video ni fike ni vona un'wana afika commenta la very Gabs TV afika vutisa ku Sikiza ku vuriwa hlavu or dyondzo bona yani. So mina a ni fike ni tsala ni ku hi ku twisisa ka mina ku ta ku ri hlavu the gupta because iya a nga duma mani ku mani iya nga duma. So un'wana very cell bila afika kombisa ku i dyondzo. So swi komba ku there was a confusion la a bit but ka mina mani zangi ni va na confusion because mi ni twa Sikiza ku ri hlavu the gupta ntsena. So a ni nga ri awu ku na un'wana va ngo i dyondzo a endla ku swa producer mani ku manyana. However, hi ti 7 ta November, Jeepy Khatapila ri fike di lunghisa mhaka leyi. So a ngheneni ka account ya dyona as you can see. So ni fike ni vona a post leyi di nga fika di yi posta di clarify swilo. Swi komba ku sa ku na confusion mani kumela. Hi fike hi vona ri fika di tsala ku album produced by the GOAT Hlavu Sikiza and Mambawulele. Oh, Mambawulele a swi ta ku i loveni but swi komba ku Mambawulele a nga va a suke already a chayile Jeepy Khatapila a n'wi producer ka tin'wana tinsimu mani kumela. So swi make sense. So Hlavu Sikiza loyi i tsariwe straight ku i Hlavu Sikiza sweswi a ka ha na confusion. Di tsale straight Jeepy Khatapila ku produce Hlavu the Gupta hi yena Hlavu Sikiza ku na un'wana. So mina I'm little bit confused ku humelela yini njhani Hlavu a producer Jeepy Khatapila a swi make sense. A ni tivi if va twanana na Benman the president now. Like I don't understand. Still va nga ku swi twiseni ku why ni va ni nga ri ku swi twiseni. Guys, Jeepy Khatapila un'we wa vanhu lava nga bifa Benman the president hi xiyimo xa le henhla swinene. Yaleyo yin'we ya ti-beef songs as you can see sweswi yi na around 25,000 views on YouTube. Yin'we hi leads around 4.4 like i beefing Benman the president swinene ngopfu loko Benman the president yi ze ya humesa risimu ra humani ka timhaka ta vanhu humani ka timhaka ta mina yi tlhela yi referensa na that line leyi Jeepy Khatapila a vulavula ngopfu swo ku a kha beefa kha ku Benman the president yi tshike nsati ya teka mulungu I mean ya teka ku hi yena fika kombisa ku ya teka munhu wo tola leswi a kha kombisa swona. So yi ze yi endla na risimu hi swona mani kumbe. So swi komba ku beef ya Jeepy Khatapila yi fikini le ko ku vanhu well mi nga swi avoid but I think Jeepy Khatapila i play xiave because loko se dindle beef song liya hungu leri se ri kumeke ri nghena ka vo Facebook vanhu kuma and then vanhu va la hi swo swinene swi tiveka se ku hina hi nga swi tivi ni hi swi tive Jeepy Khatapila ku Benman the president i tshike nsati wun'wana a teka wun'wana mani kumbe a hi nga swi tivi wo tala. So leswi nga humelela so mina I'm a little bit surprised ku swi ta njhani Hlavu Sikiza fika a tirhana na that same person who is an enemy to Benman the president. So mani swi twisisi unless if Benman the president yi n'wi nyiketini ku hayi producer na mhaka na swona. So hey a ni tivi guys a ni tivi because last time loko mo yingisela risimu ra sava na Dlitlimbeta loko mo fika mi yingisela Benman the president yi fika yi chingelana lo press rangana why a kumeka a chayile na Mr Post minkarhi leyi a va ha tirha swin'we Benman the president na yena press rangana yi hlamarini ku why a fika a chayela Mr Post hikuva a ku ri ti-enemies. So na laha ni koti ku like make a sense of out of it ku swi ta njhani Hlavu the Gupta a kha a chayela na Jeepy Khatapila unless if do hemba guys. So mina ni to hi ta yi teka ku maybe do hemba do ku maketeni hi ta yi teka kwala hi fika kwalano because ka mina swi make sense. So hi ta fa hi tshike kwalano ku maybe do hemba so hi ta yimela cover hi vone swo hi ku hi nga ta confirm cover loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.